قەیران ئادارایی لە هەرێمەوە کوردستانی کارتێکێنên خراپ لەسەر هەمی جومگەین ژیانەی کردیە بە تایبەتی jî kertê perwerdê. Serokê Sendîka Mamostayên Kurdistanê Tayê dûk jî dibêjîtin di nihada rewşa mamostayan gelek xirab e û bi vî rengê prosa perwerdê epirêve naçîtin. كارثة أودية يعني بس حجة حكمتي جي أو حكمتي أود بيجت أفتشتهد بري كماتا مش فيزترين جواب مهمية الفي إن شاء الله أف قيران الرابط بلكي روشا نبس ما مصايا همي سرانسري كورساني برف باشي بيشيد إن شاء الله أمت بيفا يعني أم دستانا داخلين وكي كتير ما مصطفى بردام أمي بتكن بس وقتها مهرجارت بيجين صدقوتين قولي كياركي يعني بردسي ما فهندي شوي معاكري أما ام دل بردوام بین سرکار خو کو ام جان مامۆستای برف خوشی لبکنی. Serokê Lijna Perwerdê li Parlemanê Kurdistanê jî amajê bûyekî diketin ku piştî prosêsa bayometriya moçiyê fermanberan li Herêma Kurdistanê bi serkeftiyane birêve çûy, wisa biryare de meha nehya îsal da dê paşekefta moçiyê hemî fermanberan çareser bîtin. وەکو هەوەشی دیتر میدیایشدا ڕەنگە وەکو بێژن ڕوونکردنەکە بێتە بەرچاوت هەیوان نەهدا پشتی بابەتێ بایۆمەتری بسەرکەتیانە حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئەنجام داوینە و خەڵکێکی بندیوار و نەبندیوار ژێ کاتینە واوارتن وەسا دیارە کول هەیوانە بابەتێ مووچەی پاشکەفتی تێدا نامینێت لێ بزاوی هاتیەکردن کاتێ چاوا پاشکەفتێ خەرکیژی بۆ دەنەسەرفکردن چی شێوەش بە هەندێژی بزاو هاتیەکردن نەبەس لایەمە وەکو لیژنا پەروەردە خوێندری باڵەوە بەڵکوش هەموو لیژانێ دیترێت پەرلەمانیدا کاریەتی سەرنجێ دەکردن کو ژیانە خەڵکی بێتە خۆشکرد. Li Sinûrê perwerda giştiya parêzgeha Dûkê 27,000 mamosta hene. Ji wan jî li senterê bajarê 9,000 yên mayîn jî li ser 10 perwerdeyan dabeş dibin. Weke Serokê Yekîtiya Mamostayên Kurdistanê Tayê Dûk amaje pêkirî ku pêdiviyê berî prosêsa dewamê kîşeyên paşekefta moçiyê mamostayan bête çareserkirin. Jar Muhammed Kursat News, دھۆک.